Kagame na Yolande Makoro bakomeje gushyushywa umutwe na rugondene y'Ubwongereza nyuma y'uko hari habaye ibisa nko gushundana hagati ya Yolande Makoro n'ibiro by'umunyamabanga w'Ubwongereza ushinzwe ububanyi n'amahanga David Lammy. Bapfa video hongeye kugaragara umwuka utari mwiza hagati y'Ubwongereza n'ingoma ya Kagame. Noneho bapfa itangazo ryasohowe n'Ubwongereza ko bugiye gukanira Kagame umukwiye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Ray Collins avuga ko Ubwongereza bugiye gufatira u Rwanda ibihano ruzira gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu burasirazuba bwa Congo. Bavugira mu nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu, Collins yemeje ko Ubwongereza bwamenyesheje u Rwanda na Kagame aho bihagaze kandi ko bugiye gushyira mu ngiro vuba ibihano buteganya. Ubwongereza bwamenyesheje ingoma ya Kagame ko u Rwanda rugenda rukurikiranwa n'amahanga kuva M23 na RDF byigaruriye uduce twa Congo turimo Goma na Bukavu. Mu gusubiza, Kagame yahakanye ko ashyigikiye M23 ariko yongeraho ko kuba ingabo ze ziri muri Congo ari ukwirwanaho. Iki cyemezo gikurikira ibihano Amerika iherutse gufatira Yakobo Kabarebe, inshuti magara ya Kagame. Reka tugaruke kuri video yashyizwe hanze n'ibiro by'umunyamabanga w'Ubwongereza ushinzwe ububanyi n'amahanga David Lammy yaje guteza impagarara. Izo mpagarara rero zikaba zaratewe n'uko Abongereza bakoze ku buryo batagaragaza aho David Lammy yasuhuje Kagame. Nyuma y'uko iyi video isohotse, Yolande Makoro yahamagaye mu biro bya David Lammy basaba ko bashyiramo clip yaho Kagame asuhuzanya na David Lammy. Ibiro bya David Lammy byabajije Yolande Makoro impamvu yumva yategeka David Lammy icyo yakora. Yolande Makoro yahise avuga ko niba David Lammy yashyizemo clip asuhuzanya na Tshisekedi, bagomba kujyamo na clip asuhuzanya na Kagame. Mu gusubiza, ibiro bya David Lammy byabwiye Yolande Makoro ko David Lammy yihanganishije bihagije ubwo yemeraga gukora mu kiganza cya Kagame kandi azi neza ko kijejeta amaraso y'inzirakarengane z'Abanyekongo. Iki gisubizo cyatumye Yolande Makoro atejwe hejuru. Ibyo byateye ibiro bya David Lammy kubwira Yolande Makoro ko ibyo bamubwiye babizi neza kuko David Lammy yiboneye n'amaso ye umubabaro Abanyekongo batewe n'intambara yashojwe na Kagame. Hagati aho David Lammy yabwiye Kagame ko Ubwongereza buzafatanya n'ibindi bihugu bya Afurika mu kurangiza intambara muri Congo mu mahoro. David Lammy yabwiye Kagame kandi ko Kagame agomba kubaha ubusugire bwa Congo akarekeraho gukomeza kuvogera Congo akurikiye gusahura umutungo wa Congo. David Lammy yongeye kubwira Kagame ko nakomeza kuvogera Congo Ubwongereza buzamukanira umukwiye. Amagambo ya David Lammy yatumye umuvugizi w'ingoma ya Kagame Yolande Makoro ajya kuri X maze ari Ubwongereza ko bwirengagije FDLR. Bisa nko gusasa imigeri, Yolande Makoro yakomeje ashinja Ubwongereza ko nabwo ari nka Congo Kinshasa kuko ngo bucumbikiye abantu 5 bakoze jenoside. Abantu bakaba bibajije ko niba ingoma ya Kagame yashoje intambara muri Congo yitwaje Congo icumbikiye abo Kagame yita abajenosideri, noneho Kagame hagiye gutera n'Ubwongereza Congo nabwo bucumbikiye abajenosideri. Nubwo Yolande Makoro yuririye kuri video yo ngo abone uko atera amahane, impamvu nuko uruntu rwari rwaratangiye gututumba igihe David Lammy yakirwaga na Kagame muri village Urugwiro. Igihe Kagame yaherezaga umukono David Lammy amusuhuza,
David Remy yakuriye ukuboko kwa Kagame aramwiyegereza. Mu gihe David Remy yigirijeho nkana Kagame muri iryo suhuzanya, yabyagaraye ko mu gusuhuza Tshisekedi, David Remy yamusuhuje amuhereza ikiganza n'ukuboko kurambuye. Iyi ngiro ikaba ifite ubusobanuro runaka rero muri diplomasi. Uburyo David Remy yasuhuje Tshisekedi berekana ko David Remy afata Tshisekedi nk'umuntu wo gufatanya kandi ukomeye, udakurwa cyenyege uko wiboneye, mbese amufata nk'umuntu bareshya. Ariko uburyo David Remy yasuhuje Kagame bwo bwerekana ko David Remy ibonamo nk'umuntu uri hejuru ya Kagame, udatinya gucisha bugufi Kagame, yerekana ko Kagame ari umunyantege nke wo gukururwa akaboko ukabonye. Uretse ko uruzinduko rwa David Remy mu Rwanda no muri Kongo Kinshasa rwerekanye byinshi biza byiyongera ku itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza kuvaho RDF na M23 wagereye mu marembo ya Goma. David Remy ntiyahwemye kwerekana ko adashyigikiye intambara Kagame yashoye muri Kongo Kinshasa. Ya 28 Mutarama 2025 ari mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, David Remy yavuze ko ari ngombwa gukemura amakimbirane muri Kongo. Yongeyeho ko Ubwongereza buzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo isi ikomeze kumenya amahano abera mu ntambara yo muri Kongo mu rwego rwo kuyirangiza. Ya 3 Gashyantare 2025, David Remy yanditse yamagana RDF na M23 bihaye gufata Goma. David Remy yavuze ko ibyo RDF yakoze ari ukurenga ku busugire bwa Kongo. Yakomeje avuga ko intambara ya RDF ishoza muri Kongo idashobora kugira igisubizo itanga. Izi nyandiko n'imvugo bya David Remy byatumye ingoma ya Kagame haguruka ishakira kubura hasi no hejuru uko bahura nawe. Habanje Olivier Nduhungirehe na Yakobo Kabarebe bagerageza kureba niba David Remy yakwemera ko babonana. Byanze Kagame ari we wigerageza, biranga biba iby'ubusa. Ahubwo byarangiye David Remy abonanye n'umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Teresa Kayikwamba Wagner ku ya 10 Gashyantare 2025. Nyuma yo kubonana na Kayikwamba, David Remy yavuze ko amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo azarangira binyuze mu nzira za politiki, atari mu nzira zo gushoza intambara. Nashimangiye ko Ubwongereza bwiyemeje gukorana n'abafatanyabikorwa mu gushaka uburyo bwo guhagarika ihohoterwa no gushyigikira abakeneye ubufasha bw'ikiremwamuntu. Ku ya 16 Gashyantare 2025, David Remy yabimumurije ku mirari ubwo yavuga ko kuba M23 na RDF bafashe Bukavu ari ukurenga ku busugire bwa Kongo. Yakomeje avuga ko u Rwanda rugomba gukura muri Bukavu ingabo zarwo, kandi ko Ubwongereza busaba guhagarika imirwano bidatinze no gusubira mu biganiro binyuze mu nzira y'amahoro iyobowe na Afurika. Arangije avuga ko nta gisubizo ibitero bya gisirikare bishobora gutanga. Ku 23 Gashyantare 2025 noneho David Remy yavuze ko ibibera muri Kongo ntabwo ari ibintu byemewe ko byakomeza kureberwa. Ati ubusugire n'ubutaka bya Kongo bigomba kubahirizwa. Gusa nanone abantu benshi bakomeje gutera hejuru bavuga ko ibyo David Remy akora ari akarande k'Abongereza, aho ku manywa amagana Kagame yagera mu ijoro bakamuhundagazaho inote. Abandi bati none se ya miliyari mwahaye Kagame yo gupakira bimukira yagiye he? Cyangwa ngo bwari uburyo bwo mu cyayenge bwo gutera inkunga agashoza ntambara mu gihe mwanabikoresheje mwishakira amajwi mu matora? Abandi bongeyeho ko ibyo Remy avuga ari ugusetsa imikara igihe cyose Kagame atarafatirwa ibihano.
uko bigenda bigaragara abongereza baragenda buhoro buhoro bava kuri Kagame berekeza mu bufatanye na Kinshasa. Ubu hakaba hategerejwe kureba ibihano abongereza bazafatira Kagame ibyo ari byo. Mu gihe rero tugitegereje, reka tubifurize nanone amahoro n'urugwiro kandi Uwiteka